ole thlir tu le ngai thatu jong jong te in zawai voin april ni somni pathum kum sang ni le somni parok ni nga ni kan thlen hian chibai kan buk chawni khonga in video hi like milo pek sak le ram turin thinlung takin kan som cheu ani ole tuntum kan video a chon up lama lir thei che suan awanga mi som le pakhat lai mai an boral chungchang tin boral ta te hi atam jok dai kanglum ani chungchang hi cheng jokin kan ta lang don ani ti chuan generation sang te ta langin an chungchang te po hi cheng jokin sei kan tum tura ngai taila a thome ole up lampanga lir thei che suan awanga mi som pakhat lai mai an boral chungchang le tin boral ta te hi atam jok kanglum ani chungchang te naupang le me che te po boral anom chungchang hi cheng jokin in ta lang masate ang he chena le vandu na hi april ni somni le pani kum sang ni le somni parok nilai ni zan daria le achan ve vela khan Dumanganj Valley Mirzapur district Uttar Pradesh sa athleng ani he chena thlenna lai takhi Mirzapura Riwa National Highway kongchuklaya thleng ani bokani mati Madhya Pradesh atanga Mirzapur lampana lotlan truck chu he kongchuka hian thokle khata a break a fail thut maya ti chuan he truck hi chak tak maya kongchuka tlan thlajuin ama lir thei dang kan bolero le swift car te chu na tak main azuk suwa hetia lir thei pani te asun nuwa hian ama trailer tlan hi na takin azuk sujuita ani he lir thei che sul na hi arab thlak le maya lir thei atlan chak boxia hetinga bolero le tin swift te azuk suthianin heng lir thei pani asut te hi an kang zui ngala an puak zui bokani ti chuan swift car big tak phei chu truck le hemi trailer in kara hian na tak main azep tlat mai boka kang mei a chuak zui bok ni in sei ani a bolero car a chong thei tu ma chuak theilovin na satakin an kang zui ngala tin swift car a chong te po hi chuak lovin an kang zui bok ni in report lama hian talan ani bokani heting hian chena van duina athling ti hriat ani vele hian thei angin trampuin na tho zui ngal ani a police lam te le tin fireman lam te chanchuan na thok tu te po amuna hian rang takin an thleng zui ngala thei angin chanchuan na hi kalpui ani zuita ani talan tak angin he che sul na hi arab thak em maya tak chak taka lotlan thla hian tiang hian bolero le swift car hi na tak main asuzuya kang mei chuakin apuak zui ngala ti chon trailer hi na takin azuk suzuita ani hetiang taka insut na hi anat awang le kang mei chuak ngal ani awangin liam tu le thi po an tam ta reng ani report lam hian atalan danin helir thei che suan awang hian bolero a chuang mi pakozinga pasari te chu an boral thu ta langin swift car a chuang pani te chu amuna hian an boral ngal boka tin truck brake fail ta a khaltu driver le tin a handyman clean man anti te po hi na tak main ting hianin anin suchil burmaya khan anni hi lak chu har sakhopin lir thei hian achip nana anni po hi amuna hian an boral ngal ni in talan ani bokani ti chuan he van duina awang hian bolero a hianin chungkwa a chuang anni a mi pakua an chuanga ti chuan pasari ten boral ta ani a heng bolero a chuang naupang pali te hi an boral ve bok ni in sei ani bokani ti chuanin heng chungkwa te hi anni hi Madhya Pradesh sa My Heart Temple kalte ania heta hianin naupang mundan mangzo hole laite ania hevan doin hian chunga thlengtani mundan kan ti chu omse chon sakhothil ania naupang te anlate deuh hleklaya anlu an samang chi te an zia kol vek hun lai ang kha ania he hi hindu sakhuaten anti thin ani kan talan tak ang khan he che sul na hi arab thak em maya bolero car le swift car ngat te phega chu bolero lir thele swift car ngat te phega chu an che sop ne em maya kang me chuang ngalin apuak zui ani boka chuwang chuan mu tlak po ommumal meulo ni in india ram chanchin bu rin tlak tak tak chuan an talang ani ti chuang kan soitak angin bolero a hianin mi pakua chuangin pasari te hi an kang hluma ti chuanin swift car a chuang mi pahni te boralin tin truck a hian mi pahni an boral boka an java hian mi som le pakhat an thita ani report lam hian atalan danin hetianga bolero le abik takin swift car a chuang boral ta te hi an ruang po hrian har sakhopin kang mei hian aswa sam thu atalanga mu po som tak ani thu talan tel ni bokin
ti chuan an taksa din mun atang te hian an zir chenga tu tenge an ni ti poishian a har sa em maya thei top chen chung khat laina tele police ten an ma ni hi session tuma ma an lak mek thu report lama hian tarlan ani a an kang na hle ni in sei ani ti chuan kan tarlan tak ang khan trak khal tu te po hi hetia liu thei pani te asun nuwa hian trailer na tak main azuk suzui le ta ani a ti chuan driver le handyman nge po hi trakhian na takin achil bezui ngala anni po hi amuna ka chan lo hian an boral thu an talang ani engponi sala mit hi te mingle kum hi atlang pui talang ve ta reng rengila atha ome abik takin bolero chuang te kha chung khatte an ni ti kan hriat atha ome bolero chuang te hi in talang masate ang siwa singh ani hi kumriat mi ani a sonam singh ani po hi kum komi chau ani an laina tom hle mai han la no pangsi piut singh hei kalam thiam che lawa ani hi kum som le palimi ani a panka singh ani hi kum som li mi ani ve thungani tin vandana singh ani hi kum som li le pathum mi ni in vishnu singh ani hi 43 years 43 kum som li le pathum mi ani ve bokani tichuan vina singh kum som li le pasari mi ani an ni hi chung khatte an ne chung kwa ten ni a laina tom khop mai kartikia singh ani hi kum som le pariat mi ani a vikas sharma ani hi kum som thum le pani mi ani ve boka ani po hi an borala priyanka singh ani hi kum som li le pani mi ani ve thungani jai prakash ani hi kum som ni le pasari mi ani ve bokani ti chuanin mi som le pakhatte tiang hian an boral tani kan seita kang khanin an ruang te poishian a har sa thunei tulam le chung khatte hian tuna hian an buai pui me kani ti chuan report hunung bera hi chuanin mi pathum vel bor tuna hian liam an omadam do in lama en kolani thule report pakhat hianin damdoina pakhata thi belle ni omin ata langa ma se chanchin budanga hian hei ka muri tat lo ma chuwang chiang takin kan talang theiri lo ani ti chuanin report mu thei chena chon hliam tur te po hi an din mun a thalowa an ngai tom hle ni in sei ani bokani ti chuan hliam tur te hi draman gan speech si lama hian kalpui ngal an ni a amaro chu an hliam din mun hi tlema anat deuh hlek wangin divisional hospital Mirzapur lama hianin tiang hian refer an ni le tak thu talan an ni hlomani ti chuanin he lirthei che sualna awanga boral thita thei vo in april ni somni le pathum kum sang ni le somni parok ninga nia hian an ruangte postmortem tur an ni a ti chuan ruangte postmortem zo an ni nuwa hianin an kholama te ting hin ruang hi thon chu tur ani thu report hian talangin amero chu kan soitak angin ruang hi ache em maya tu tenge an ni ti kha hria chen nei thei an la ni hlom lo wangin thei angin an ni ho hi hria chen tuma malak phot an ni a ti chuan an hria chen thei te chu ti kham postmortem ani don thu talan ani a ti chuan ruangte postmortem zo an ni nuwa an chung te hnen lama an kholama an ruang hi thon ani anga ti chuan hindu dan angin an ni hi vuiliam an ni don thule zan in april ni somni le pathum kum sang ni le somni parok ninga ni zan lam le naktuk april ni somni le pali kum sang ni le somni parok zirtop ni lama te vuiliam tura ro manna siam ni a alan thu report kan lak na hian an talangani ole khati jong kha tun tumatana helir theche sona chungchang report kan siam thechu ni ta sela generation machine in kha chong in cher chuan khamilam kha tun tuma hianin toite in sei zui lok teng o ole kan seitak angin khovela hianin in kha chong tam takan om to chuti ro chuanin generation hi sangkha zakua nulam thil kha an then som deuh ming han puti big deuh ten oma chungte chu tun tuma hian kan han ta lang don ani a eng generation ange kan om ti te po kha lo in chhut ve taila tin generation ho hi engi anril ruput pang te po haram chang ani chuanin toite in sei zui te po kan dona iril rupun mangdan tenen pokhan ein milvio in te po lo chu turin kan som chewni ole pakhana hian the greatest generation antia heng hi kum sangkha zakua le pakhata tanga kum sangkha zakua som ni le pasari inkar chunga piang te kha anya hengo he piang kuma hem inkara piang te hi the greatest generation ti in answer thin ani te chuan apahni na hian the silent generation tin an sei vele thunga heng ho ero hi chu kumsang ka zakua som ni le pariat atanga kumsang ka zakua som li le panga inkara piang te khan ni ve thunga chung inkara piang te chu silent generation tin an sei ve thung ani te chuan apathum na hian
baby boomers tin an sei vele thin thungani hemi generation bi ki chumo kumsang kha za kuwa somli le paruk le kumsang kha za kuwa som rukle panga inkara piangte anni ve thungani o kan sei sola sang za kuwa som rukle pali inkara piangte kha khateng inkara piang ilo ni ve ni chuanin baby boomers anti generation huang om kha in ni ti na ani chu ti chuan adot le a hian generation X tin an sei vele thung ani he generation X anti ve thunga hi chuanin kumsang ka zakua somruk le panga inkara tanga kumsang ka zakua somriat inkara mi te kha hemi huang chunga hian ta chen anni vele thung ta ni hetai chang kan om ve nuk toina rin ome hemi generation X kan ti hi lexki generation ti te pon an sei ve bok thina MTV generation ti te pon an sei ve bok thina ni sei thindan hi tam khop ma atule na kina heng hi chu kan la chip le don ne a adot le chan millennial gen YT in an sei vele thunga heng ho ero hi chu kum sangkha zakwa somri le pakhat inkara tanga sangkha zakwa somko le paruk inkara piang an ni ve thunga the tu le nga thatu tamzo hi chu kan ni mai the hemi generation huang chung om the mo karin thu ni chu ti chan chun tun generation ti taila mek te ni tlang piang chu heng hi generation Z ante thenka chan generation G te po ante G te pon te boka kumsang ka ko som ko pasari le kumsang ni le som pani inkara piang te kha an ni ve thungani ti chuanin thang tharan ti taila hi kan naw le chawang te kha generation alpha anti vele thung ani heng thei kumsang ni le som pathum atanga kumsang ni le som ni pali inkara mi te kha an ni ve thung ani ato bera hen generation beta anti ve thunga heng ho ero hi chu kumsang ni le som ni panga atanga tuna hun kan man chho mek te hi an ni chhota ti na ni a tuna naw piang him kan ti te ni kuma naw piang kan tiang chi te kha generation beta huang chung om te hi an ni ve ta thung ani ti chuan an ni hi sang ni somthum le pakwa thleng khanin generation beta anti hian a huam don ani ole khate jong kha generation sang an then te choni a engponi sela heng generation an then howa hian engbera nge I om ti chu ka selova mani inin setura ngai taila ti chuanin tun tuma chon heng generation sang te hi enge an din mun eng hetinga phuan ni chante enge an hun lai ti de kha toi te te in sai in tum le teng o the greatest generation kanti apakhat na kha kumsang ka zakwa pakhat atanga kumsang ka zakwa somni le pasari inkara piang te kha an ya thli tu le nga thatu singa chon kan kan ring vak to lo dewa kan to lo tur anga yang emponi sela omzia deu hin seve rim teng o khovel chanchina hian he generation a te chu chuan poimo tak mai miro pui takte an ni hlomani hemi a ming hi Tom Brokaw journalist USA lam mi khanin kumsang ka zakwa le somkwa pariat akhan ale khabu pakhat akhan the greatest generation ti inaron zia ka hita tang hian alar chhotan ta ni hemingi om je chon khovel ta na an thil ti lutak ang chi te hria reng na turata na phua ani deuh berani te chona dodle hian silent generation ti kha in sei vele teng o generation an thena chon a pani na silent generation hi ani ve thung ani anni hi sangkha zakwa somni pariat tanga kum sangkha zakwa somli le panga inkara mi te kha anni ve thung ani kan sei to ang khan anni hi khovel mason na le in thak thling na mason te azuan chhomo mason ne malam apan chho chak em la ya piang te kha anni ve thung ani he an hing pu chan hi kum sangkha zakwa somnga le pakhada khan time magazine chuan an mi zia an chhuana tanga nia a hriat danang mingkha a phua heta tang hianin silent generation ti hi puta anni amje chonin nia kan soita kang khanin mason na ten azuana mason na akal chola ya anni hi piang ania ani na chonin I mason na voto kan han tiang chi khamila thleng phatak tak si lo mo amje chon all india radio kan han tiang chi te khang te khachun om ve tong chu khateng hun lai piang te kha ania anni hi silent generation ti in an se thin ani ato le chon baby boomers kanti apathum na kha toiten sei in tum vele teng henglo poi chip chia de sei tur chu oma amaro chu angai nom kherin kan ring lo deuh leka tlang pui hi kan tilang ve thok chau ani ti khamilo se sakram don nia
hemi baby boomers te hi phua an ni chan chu omje chonin kha indo puite enge indo pui voi khanna voi ni na tengte po ha kan theve kinarin oma khate indo pui an top che khanin enge kumte lo thara khata khanin mishing te kha nau pangkhan piang thar ta thut maya an tam ta thut ti taila a thaome khang ani wang khan baby boomers ti hi phua an ni ta ni ani hi kan talan tak ang khang kumsang skuwa somli le paruk atanga kumsang ka zakwa somruk le pali inkara mi te kha anni ti kan sei to kha ti chonin tuna chan generation x an te te kha in sei vele thung te ang hi seidan tam tak oma amaro chu seivek khelo taila thaome hemi generation an seidan hi chuma ani generation ve thung hi chu kumsang ka zakwa somruk le panga atanga kumsang ka zakwa somret inkara piang te kha anni kan ti to kha khami kara piang kha inom ve nok kan ring to ni omje chon generation x kan han ti hen x hian omje chonin hriat lo ti na lampang kha akok ani ti chon anni chuan a hi chonin an ma chuan lian tak tak le chuan ro pui tak tak te nen khanin khang chuan kalta te nen khanin khai king khan mi zia mi se nget bik kan han tiang chi te khateng chi te le ming hriat lar bik ka an nei lo wangin generation x ti hianin ko an ni ta ni omje chon generation x kan han ti chu digital khovelin hei tunla khovel te chu media khovel te kan tia global village te kan tia mo digital khovel khating le man lai kan pi le pu te mo kan nu le pa te hun ne ainkar seilien te khan ni ve thungani piang te khamo an hun lai thil thleng poimo de umai pakhada chon Berlin wall tia an seithin khami chhiat ti tlomna khami hun lai khani tin an hun la hian computer te kha aron om to ami house le te chon ti khan chung kwang ton ami malang pon an nei chho tran to ti chon hei mai ba ka hian in tv lampanga te mtv kan han ti te pop star kan han ting chi khovela andron than duan chomo aron run chho lai hun vel kha an ni ve thungani hetila generation om te chon in suang to thiam vewin arin om kan ti ve ni te chuanin generation data chon millennials ti taila hemi hi aumje chonin khovel mason na changka na tak tak ma hroi tu le a huma sa tu te ti taila heng hoi chon dik thokhat view om sin anni hi kumsang zakwa somri le pakhata tanga kumsang zakwa somko le parking car te kha anni loma ani na chon anni chon television mumal de tak khanin aum to a black and white kan ti ang che te mo tin film mumal de te hindi film kan han ti ang che te pokha an om to ani tai chon thli tu le nga thatu jing a popiang kan tam to inarin oma enge inkhom dona chandrakanta hanti te tin thotan ni jana alif leila kan hanti ang chi te chumai ba ka jon chichahar anti tangya ming takha kan siang lawa khatiang chi te vai film khatiang chi la chho vung chho velai hun khan ni chuan kan seitak angin hemi generation om ho hi chu khovelin masona bidia masona tak tak an ma chon chaw ma hruai tu te amu ma sa tu te kha an nia an ru po hi apuitling em an ngel nget bok ani ti chuanin he generation hi millennial tia tenga phu an ni tak chani aum je chonin kum sang ni haron her chome chonin khami generation a piang ho te kha chu puitling an lo ni to a chuwang chong kum sang bi thar khamiron lu pui tu te le ma hroi tu te an ne wang khan millennial ti hianin an ni generation hi chu phu an ni ta ni generation z hi han sei ve tela gen z ti te pon an sei bok thina maro chingli so konin generation z ti li deuh hian an lam ni in kan sia kan sei ve shrim shrim ani kum sang ka ko som ko le pasari tanga kum sang ni le som pani inkara piang te kha an ni ve thung ti kan sei to kha an ni ho hi hemi an generation ming chon om zia tak tak ani che kha kan shelo ama chon om to te ming zu zui ain dot ang khan phu ani deuh top ni in kan sia ni hemi gen z kan han ti bi khi chumo ni chengkhanin kan sei mai mo ka tia millennial kan han ti la kha generation gen y ti te pokhan an sei thin ti kha ti lama kha jong ka sei deun kan ria kha te ha kan tu le loka chuwang chonin generation x y z generation g ti khan adik theita ni kan hre thiam ang chuma generation geras te pon ti thina global generation ti te pon an sei thin bokani heng hun ai chon changka na kha haro pui to khop maya kan hriat tlan ve kani to a sang ni le som pani malam hret ang che kha chuma hemi generation ai chon khovel changka na ma son na hrim hrim khan media ani emo engthil poni sela azongin azuang chho tak me me to a chuwang chon an hun hi aro pui em to ni henga te chon kan hriat angin chat bt kan han ti te whatsapp kan ti te facebook kan ti te kha
anin nuai to hlom ti kan hre me soi chip chia to lo mai la hela hi chu tha me ole generation alpha ti te generation beta ti te khan om chho le ne khang te ro khachu tun tuma tan chonim an share han ta lang to lem lo te la kan video ka do na thui ta de ule ka chu wang chonim hundem chang te oma tul te ni chonin kan la ta lang le mai tu ra ngai jok te la a tha me ang poni sila kha an chan ching kha enge heng an pian hulai an generation an mi je te khatiang chi te po talan tur tam tak chu oma amaro chu video hi thui sam deule ka wangin tun tuma tan chon han du tok ta mela ti khana tlang pui kan ta lang pot pota ngai te la tha me video te bulatanga to thleng min thli sak to ten chung kan lo me